Reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwese mukurikiye Inkuru Mpamo TV. Uyu munsi turi kuri tariki 7 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 turasesekaye kugira ngo tubagezeho amakuru arimo avuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byinshi bitandukanye. Nituza kubona umwanya turaza kujya no ku mugabane w'Uburaya tubabwire uko byifashe. Ariko reka mbasabe munyemerere mu ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka tubabwire uburyo mu Burundi byifashe. Abarundi batangiye kugira ubwoba, abenshi batangiye guhunga muri aya masaha. By'umwihariko bakaba barangije kumenya ko Red Tabara yarangije kubona umuvugizi wayo mushasha, ndetse bakaba bungutse n'abandi basirikare benshi batandukanye bagiye gufatanya n'umutwe wa Red Tabara. Uwo muvugizi wayo ninde, yatangaje iki? Umuvugizi wayo ndaje mbabwire uwo ari we, mbabwire n'ibyo yagize gute yatangaje. Hanyuma noneho reka turaza kubabwira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje ku murongo w'urugamba. Ahantu bita Gitumba imirwano iracyakomeje, Masango hafi ya Rurambo ahangaha imirwano irakomeje, iracyarimo yerekeza muri turiya duce twaza Masango. Hariho indiri y'abanzi benshi cyane, ndaje mbabwire uko bimeze. Tutibagiwe Mirimba tuze tubabwire Uvira, Baraka n'utundi duce ndababwiye. Ibyo byose tugiye kuza tubigarukeho tubabwire uko byifashe. By'umwihariko reka mbasabe munyemerere duhere hariya muri Karagahugu kenyegeje cy'i Burundi. Uburundi bwarangije kubona umuvugizi mushasha wa Red Tabara. Red Tabara yarangije gutangaza umuvugizi wayo mushasha ari wo bita Pamela ni wabaye umuvugizi mushasha wa Red Tabara bidasubirwaho, akaba yagize n'icyo atangaza. Icyo Pamela yatangaje ntabwo ndi bukivuge, naza kukigarukaho nyuma, ariko muraza kumva ibyo yatangaje wenyine, araza kubyivugira. Mu minota mikeya twavuganye n'abari bari kumwe naho Pamela yaramaze guhabwa izo nshingano, yagize icyo atangaza. Icyo yatangaje muraza mucyumve mu kanya. Hanyuma noneho akirangiza gutangaza abarundi benshi batangiye gutitira, bagira ubwoba, baravuga ati ya Red Tabara twavugaga ntabwo ikiri yahindi, ingoma zahinduye imirisho. Bagatorwa bahagurutse baravuga batavuga rumwe n'ubutegetsi, bari baracecetse batari bakivuga, bavuga ko Burundi bugaramiwe, atari ko bikaba bitewe n'umugabo bita Neva udakontorora igihugu neza ngo abashe kumenya ibirimo bikorerwamo, utabasha kumenya politike mpuzamahanga, utabasha kumenya abarundi bari hanze uburyo bifashe, niba bakunze igihugu, niba batagikunze, niba bakigambanira, niba bafatanyije na leta, niba bagambanira leta, niba bafatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi. Ibyo ngibyo umugabo bita Agatorwasa yabigarutseho cyane. Gaspard Baratuza nawe hari ibyo yagarutseho, ahumuriza abarundi, arababwira ati mwititira, mwigira ubwoba, aturiya mwana bita Pamela n'umwana wacu wa hano mu Burundi, yavukiye hano mu Burundi, niho yakuriye, nubwo yagiye hanze atariko akaba yashutswe, agashukwa na bamwe mu batifuriza Uburundi amahoro. Atariko abarundi turabahumurije, ingabo zacu ziri tayari, ingabo zacu zifite imbaraga. Ati tuzi ko Red Tabara yavuye mu Burundi igenda ihunze, ati nubwo yagerageje gutera kudeta, atariko ntago byagize gute byahiriye. Ati nimba bari mu gihugu bakagerageza gutera kudeta bikabananira, ati ni gute baba bari inyuma y'igihugu ariko turi mu gihugu indani tukaza kubaha umwanya kugira ngo binjire babasha guhungabanya umutekano w'igihugu. Ati ibyo ngibyo ntabwo bishobora kugira gute, ntabwo bishobora gushoboka. Ariko kirengagiza ko na CNDD-FDD ijye kwinjira mu gihugu nuko nayo yari hanze, yari inyuma y'igihugu. Tubibutse ko Petero Nkurunziza ndetse na Neva n'abandi bari bafatanyije bose bajya kwinjira mu gihugu, nabo bari bavuye hanze, bakoze negociation babona kugera ku butegetsi, ndetse banagerageje no gutera Burundi kenshi cyane, ariko ntibabasha guhirwa no kubufata, bituma bajya mu biganiro. Eske Red Tabara nayo yabije iri muri uwo mujyo? Reka icyo ngusaba wowe gusa kanda subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tuba twaguteguriye. Red Tabara nkuko twabyumvishe, umuvugizi wayo mushasha Pamela yabivuze. Pamela yatangaje ko igihugu cy'u Burundi cyangwa se CNDD-FDD mu gihe batakwemera ko baganira ngo bicare baganire, bamenye ibirimo byangirika mu Burundi, babikosore, buri murundi wese abashe guhabwa uburenganzira kimwe n'undi,
ati no guterana amashoti tuzayaterana, ati niba ari n'amasasu tuzayarasana, uzanesha undi niwe uzima ingoma. Atari ko twebwe icyo ngicyo ntabwo aricyo dushize imbere. Twebwe dushize imbere kugira ngo abarundi bose tubashe kwicara tuganire, niturangiza kuganira uburundi bwacu tubuhe icyerekezo nyacyo. Yagarutse ku bintu bigera muri 5 Red Tabara izashingiraho kugira ngo ibashe gukomeza kwiyubaka. Yavuze ngo Red Tabara igomba kwishyira hamwe n'abarundi bose badashingiye ku moko, badashingiye umutwa, umututsi, umuhutu, ati ibyo ngibyo tudashingiye ku moko. Icyo nicyo cya mbere tugomba kubakiraho. Ati kandi Red Tabara kugeza n'ubu ngubu twebwe abo dufite, abo turi kumwe, ntabwo ari abahutu gusa, ntabwo ari abatutsi gusa, ntabwo ari abatwa gusa, ni abarundi bose. Ati twebwe nta nubwo tuba dushaka no gukoresha ayo mazina, tuba dushaka kugira ngo dukoreshe izina umurundi. Kabiri, kwikura mu bukene. Yavuze ko abarundi bose bagomba kwikura mu bukene. Yanagaragaje ko ku isi uburundi buza ku mwanya wa kangahe, wa 4. Buza ku mwanya wa nyuma, ni ku mwanya wa nyuma imbere y'uburundi. Inyuma y'uburundi hari imyanya ingahe? Hari imyanya 3. Urumva ko uburundi burakenye cyane. Ati kwikura mu bukene tugomba kugerageza uburyo bwose tukikura mu bukene. Gatatu, yavuze ngo tugomba kujya mu kintu cyo kurandura ubwoko. Ironda koko rigomba kuva mu gihugu cy'u Burundi. Yatanze n'ingero. Ibi ngibi ngo abarundi bavuga ngo iyi myanya igomba gufata abahutu, iyi ngiyi igomba gufata abatutsi, iyi ngiyi igomba gufata abatwa. Atoya, iyo myanya igomba kugira gute, igomba kuvamo abarundi bose bakabasha kugira gute, kuyisangira badashingiye ku moko. Abafite ubushobozi, abafite ubunararibonye, ababyigiye, ababishoboye, abo ngabo nibo bagomba kugira gute, nibo bagomba kubikora. Ati ibi ngibi mu gihe batabikora nibyo bituma igihugu kigenda gisubira inyuma. Mu gihe bafata umuntu bavuga ngo nugura umututsi, ariko ndibarebe competence ye, ndibarebe ubushobozi bwe afite kugira ngo abashe kugira gute, kuyobora wa mwanya bagasanga ibawuhaye umuntu utawushoboye, kandi harundi ushoboye ngo ariko kubera ko ari umwanya w'abatutsi tiwahabwa undi. Ugiyemo gasanga yagize gute, yarangije kuwica. Urwo ni urugero natanze. Yavuze ikindi kivuga kwishira ukizana. Kwishira ukizana mu Burundi nukuvuga ngo umurundi wese uri inyuma y'igihugu, yaba yaragiye kwiga, arangije kwiga akabona akazi aho yagiye kwiga, yakwiga, cyangwa se akaza gushakira akazi mu gihugu cye, akajya hanze ari uko abishaka, yanongera kugaruka akinjira mu gihugu cye uko abishaka. Atari ko kugeza ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Hari umurundi ushaka kuba mu gihugu utakibamo, akagikurwamo n'iki na CNDD-FDD imwagiriza bimwe ibyaha atigeze anakora habe na kimwe. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga bamwe mu baturage b'abarundi bagera 19 bamaze gufatwa ngo ni ibyitso by'abatutsi, bakavuga ko ari ibyitso bya Red Tabara. Kugeza n'ubu ngubu hakaba hari n'abandi 3 baraye bafashwe iri joro, bavuga ngo niki, bavuga ngo ni ibyitso bya Red Tabara. Kuva uyu bita Pamela yagerariye muri kiriya gihugu cy'u Burundi, abatutsi benshi ngo batangiye guhigwa mu Burundi. Umututsi wese ngo arimo arafatwa yitwa iki, icyitso. Buri mututsi wese yabaye icyitso hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi akaba ari byo byatumye Red Tabara ihaguruka ivuga ngo tugomba kurengera umurundi uwo ari we wese urengana tudashingiye ku moko. Impamvu turimo dukoresha amoko nuko mu Burundi bagira gute, bayakoresha. Ariko nitwinjira hano mu Rwanda turakoresha no umunyarwanda, ariko mu gihe turi mu Burundi turakoresha ari amoko kubera ariko bagira gute, bayakoresha. Ariko Red Tabara irashaka guca ari amoko kugira ngo bajye bakoresha izina abarundi. Yakomeje avuga n'ikindi kintu gitangaje cyane yagarutseho, aravuga ngo mu Burundi bimitse inzangano cyane. Ubuyobozi bwimitse inzangano cyangwa bwimitse inzika kuruta kunga abarundi. Ati niba hari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi, Uburundi ntago bumurebera, ntago bumurengereza izuba, ahubwo bashakisha uburyo bagira gute, bamwikiza. Kandi bari kunegosia nawe, bakaganira nawe, barangiza kuganira wa muntu akaba yakwinjira muri parti politique
agatanga ibitekerezo bye bikagenderwaho, nabo bagatanga ibindi bitekerezo bikagenderwaho, noneho byose babihuza bikabyara imbaraga, noneho bikaza gutanga umusaruro ku muryango wagutse w'u Burundi. Ibi kandi akaba yabitangaje atanga ingero kuri bamwe mu Barundi bafunze kandi batigeze banaburanishwa, batigeze bahanwa n'icyaha, ariko abo Barundi kugeza ubu ngubu bakaba bakomeje kugira gute, bakaba bakomeje gufungwa. Ari naho yavuze ngo tugomba kugira ubutabera butagira aho bubogamiye, buburanisha umuntu uwo ari we wese wagize gute, wakoze icyaha. Utakoze icyaha yabeshewe bakamugira umwere agasubira mu buzima busanzwe, yaba afite n'akazi akagira gute, akagasubizwa. Ariko uwakoze icyaha akagira gute, akakiryozwa. Atari ko mu Burundi kugeza ubu ngubu bakigukeka gusa baragufunguka mara umwaka utaragira gute, utaraburana. Yatanze urugero avuga umugabo bita Alegiome Bunyoni kw'ibyo yashinjwe nta n'icyaha na kimwe yigeze agira gute, yigeze akora. Mu gusoza yanahamagariye Abarundi bose badashingiye ku moko, yahamagariye Abarundi bose kwiyunga kuri Red Tabara kugira ngo barebe uburyo bagarura igihugu cy'u Burundi bakagishyira mu murongo nyawo, mu murongo nyawo. Abarundi bakabasha kwiyumvamo igihugu cyabo, abari hanze bakiyumvamo igihugu cyabo, abari indani mu gihugu bakiyumvamo igihugu cyabo, abari hanze bagatangira gushora imari mu gihugu cyabo, activite zikinjira mu Burundi kuko zari zisanzwe kera. Anagaruka no ku gisirikare, avuga no ku kintu bita imbonerakure. Aravuga ati imbonerakure mwebwe mwahawe intwaro mutari abasirikare, niba mushaka gukorera igihugu cyanyu mushishikaye nimuze mwiyunge kuri Red Tabara, mwinjire mu ikosi mu abasirikare nyabo, mutangire mufata amahugurwa, nimurangiza muze murwanire igihugu cyanyu, mubashe kugira gute kugifata, mukibohore kugira ngo Abarundi babatezemo imbaraga nyinshi cyane cyane. Ibi bishize mu magambo makeya, ndaza kubashiraho disikuru ye yavuze, muraza kuyumva mwumve icyo uyu mupfasoni yatangaje. Akaba ari witwa Pamela, akaba ari wahawe inshingano zo kugira ngo abe umuvugizi wa Red Tabara bidasubirwaho, akaba asimbuye uwo bita Gisiga. Ariko amakuru mfite nuko Gisiga nawe yahawe indi mirimo muri Red Tabara. Reka munyemerere tuve muri kano gahugu kenyegeje, niko bene wacu w'Abarundi bavuga. Amusori nabonye hari umurundi watwandikiye aravuga ngo ntitukajya tuvuga ngo Abarundi barimo barica abanyekongo, ngo tujye tuvuga CNDD-FDD. Dusabye imbabazi rwose, tuzajya tuvuga CNDD-FDD, ntabwo tuvuga ko Abarundi bose aribo barimo bica abanyekongo, ni CNDD-FDD. Hanyuma reka munyemerere tujye ku murongo w'urugamba, twinjira ku murongo w'urugamba hariya mu misozi miremire ya Minembwe imigufi. Reka duhere ahantu bita mu Rurambo. Imirwano imaze kwinjira ahantu bita mu Masango. Iyi santere ya Masango ikaba yarituwe cyane n'abapfurero, niyo bari bayituyemo. Amoko y'abapfurero niyo yaratuye hariya muri kariya gace ka Masango. By'umwihariko hakaba hari hatuyemo n'Abarundi benshi. Abarundi bari batuyemo muri kariya gace ka Masango ni benshi cyane, benshi kabisa. Harimo ingabo za Agatorwasa, FNL Parpeutu ya Agatorwasa, ndetse n'andi maparti politike yose basangaga iri hariya muri turiya duce twa Masango. Ndetse na Red Tabara yabaye hariya muri turiya duce twa Masango igihe kirekire cyane. Hakaba hari n'abafurero bahabaye, abamayimayi benshi bari hariya muri turiya duce twa Masango. Ndetse santere yabo wasangaga ari santere ishushe, n'abayicuruzagamo benshi wasangaga ari Abarundi niyo bacuruzaga hariya muri turiya duce twa za Masango. Ariko nyuma yuko imirwano ikomeje isatira Rurambo yose, Masango akaba ari yari isigaye, yari itaratakwa kugira ngo babashe kugira gute kuyirwaniramo. Ariko Masango ubu ngubu barangije kugira gute yataka, barimo barayirwaniramo, batangiye kwirwaniramo mu masaha ya 11, ariko kugeza ubu baracyarimo barwana hariya muri kariya gace ka Masango. Masango ikaba iherereye nayo muri turiya duce tw'iki twa za Rurambo, niho Masango iherereye. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko hari ibitero bari bagabye mu duce twa za Gashama, ndetse naho bita Kigarama, ndetse naho bita Gito. Aba bakaba bagabye bino bitero, bakaba bari bavuye ahantu bita Remera. Niyo mpamvu mama 23 yakomeje gusatira ibi bice, natwirwaneho MRDP bakaba barangije kugera hano muri tuno duce twa za Masango, batangiye kugira gute kuharwanira. Bishatse kuvuga ko bashaka ko Rurambo yose igomba kuba irara ibaye tombe. Ariko sinzi ko Masango uyu munsi ashobora kuyigarurira, kubera Masango igira amashyamba
menshi cyane, kandi kurwanira mu mashyamba no kurwanira ku misozi biba bitandukanye cyane. Reka mbasabe munyemerere tukiri hariya muri turiya duce two ku Ndondo tujye ahantu bita mu Mitamba. Hariya Mitamba haratuje kugeza aya masaha, umanutse za Kirungwa naho haratuje. Munanira niho habyukiye imirwano, kubera ko hamaze kugera ingabo z'abadede nyinshi cyane. Ingabo z'u Burundi zageze muri turiya duce tw'Amasango guhera ku munsi w'ejo n'ejo bundi, hageze ingabo nyinshi cyane, bakaba babyutse barwana. Ndetse no ku munsi w'ejo twababwiye ko barimo barwana muri turiya duce twa za Munanira, ariko gace ka Gafinda karatuje, ndetse n'agace kariya gace kandi nako kagize gute karatuje. Ni ukuvuga ngo utu duce kuba barimo barwanira kuri iyi misozi ya za Gafinda, za Munanira, ndetse ukazana hariya Kirungu, hariya hose ni uduce dufitwe na AFC M23 bahagaze hejuru y'ikiyaga Uvira. Bakaba bashaka kugira ngo babunamure hariya, nibarangiza barebe uburyo basatira iriya mihana yo ku Ndondo, bakareba uburyo babasha kuyigarurira. Reka dukomeze twinjira hariya muri Baraka, umugabo bita Koloneli Rugabo, akaba ari umuvugizi wa MRDP twirwaneho, yatangaje ko hari ingabo za FRDC, FDLR, Wazalendo, FDNB barangije kugera muri turiya duce, barimo barazamuka basatira iriya misozi kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira uduce twinshi dutandukanye. Ariko umuvugizi wa MRDP twirwaneho Koloneli Rugabo yavuze ko bari maso, abasirikare ba AFC M23 twirwaneho bari maso, barimo barabareba uburyo barimo abasatira. Ejo nibwo nababwiraga ko basatiriye aho bita Nyamabuguma, ingabo za AFC M23 ziza kubasubizayo, babwira uburyo baje kunyaga inka ahantu bita kwa Kabonerano muri turiya duce tw'Amarango. Bari bavuye muri secteur ya Rulenge, baza kubirukana naho baza kuvamo muri turiya duce barahunga, ariko bari baje kwiba inka gusa, ntibigeze abana babona, biba intama zari ziri ku musozi. Nza kubabwira ko hari n'utundi duce twinshi bagiye bagaragaramo ku misozi dutandukanye, ariko kugeza aya masaha MRDP twirwaneho uyitunza agatoki baragukurikira kugeza igihe bagufatiye, cyangwa se kugeza igihe bagukurikiriye bakagukura no mu duce wari urimo. Twarabibonye za Mikenke, twarabibonye za Karingi, Irundu, za Bidegu, za Pwenzero, za Rwitsanguku, za secteur ya Rulenge, naho ndaje nyigaruke mu kanya. Muri turiya duce twa za Mibunda, za Gipupu, mwarabibonye batera AFC M23 twirwaneho ukuntu babakuraga mu bice barimo bakagenda bigarurira ibindi bice byinshi bitandukanye. Ibi ngibi niba ari byo leta ishaka, igashaka kugira ngo ikomeze gabe ibitero kuri AFC M23 twirwaneho, birakomeye cyane, ntabwo byoroshe. AFC M23 twirwaneho bari tayari kandi bahagaze neza, bagiye gutangira gukubitana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibibeshe bakaba batera AFC M23 twirwaneho ikabarusha imbaraga, uwo munsi muzarare mumenye ko umujyi wa Fizi wafashwe. Fizi nirangiza gufatwa, Uvira yonyine bazayikuramo, cyangwa bamanike amaboko. Uko niko bimeze hariya muri territoire ya Fizi. Reka mbasabe munyemerere twerekeze ku murongo w'urugamba hariya muri secteur ya Rulenge. Iyi secteur ya Rulenge ahantu bita mu Gitumba. Hano mu Gitumba hari imirwano ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo nababwiraga ko barimo barwanira ahantu bita ku Rusinga. Ku Rusinga hakaba hararemeraga isoko yo kuwa gatatu, cyangwa se isoko ya na gatatu. Hano ku Rusinga imirwano yavuye ku Rusinga. Ubu ngubu barimo bararwanira mu Ndego, imbere mu Ndego zo kwa Maguru. Niho barimo barwanira. Muri iki gitondo niho babyutse barwanira mu Ndego zo kwa Maguru. AFC M23 twirwaneho muri turiya duce bahagaze neza, ariko hari ingabo nyinshi za coalition. Ururenge rwose ngira ngo nta mutura gusigayemo. Bamwe barimo barazana ibijerekani, bakubita ibijerekani, abana mapendo, abandi nduru, abandi mbunda, abandi ki. Ariko MRDP twirwaneho ntabwo bajya bakangwa n'induru. Ntabwo ushobora kuzana induru n'ijerekani n'imbunda gusanga umuntu yaguteze yambushe ngo bibashe kugira gute kukugwa ubuhoro. Gusa AFC M23 natwirwaneho baracyahagaze neza mu birindiro byabo, ari hariya mu Kabanju baracyafite, ari Gitumba baracyafite, ndetse ari ku Rusinga baracyafite, naho imbere aho bita kwa Maguru naho baracyafite kugeza aya masaha. Gusa hari n'ikindi gitero bavuze kirimo kibera ahantu bita mu Rukarite. Titurabasha gutohoza neza, ariko biravuga ko mu Rukarite naho harimo habera iki, harimo habera imirwano. Hanyuma noneho reka mbasabe munyemere tujyara muri turiya duce twa za Mirimba. Mirimba ntabwo byoroshe.
Mirimba birakomeye cyane. Mirimba abasirikare ba FCM 23 bari ahantu bita mu Kadego, baraye bagabweho ibitero. Wazalendo babagabyeho ibitero bafatanyije na FARDC, FDLR na coalition ya Kinshasa, babagabyeho ibitero hariya muri turiya duce twa za Kadego. Ababagabyeho ibitero bari bavuye muri turiya duce twa za Mirimba, ariko bakirengagiza ko hari abasirikare ba FCM 23 basigaye bari inyuma yabo, babaciye muri humye, barazenguruka, baraza baza guseruka mu duce twa za Kadego. Ariko bakigera hariya za Kadego basanze FCM 23 twirwaneho babategereje. Bari babategereje kubera ko makuru yabo bari bayafite. Bari bafite ayo makuru rwose ko barimo bazamuka, ariko kugeza aya masaha bakubiswe, barongera barakubitwa, babakura muri kariya gace ka Kadego, barabajyana neza babageza ahantu bita mu Rutaca. Aho ngaho ni muri turiya duce tw'iki twa za Mirimba. Umwanzi akomeje gukubitwa mu mpande nyinshi zitandukanye. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo nzi umuntu uri bwitange AFCM 23 ngo abashe gusubizayo ibitero byabo, kubera ko AFCM 23 twirwaneho bari maso, barimo barakubita umwanzi uko babishaka. Umwanzi arimo arabatera ashaka kwigarura uduce, twa duce bakabasha kugira gute kutubaka. Tutibagiwe no kubabwira hariya muri turiya duce twa za Uvira. Uvira naho abaturage baracyakomeje kwicwa. Abaturage barimo baricwa muri Uvira isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, umunota ku munota, tierse kuri tierse. Iri joro ryonyine ryakeye haraye hapfuye abaturage 17. Ejo nibwo nababwiraga mu masaha 48 hari amaze kwicwa abaturage 28. Abangaba nibo bari bamaze kwicwa. Ibaze no uyu munsi aya manywa yo biragenda gute? Gusa amakuru ya Uvira turaza kubakoreramo ikiganiro cy'ubusesenguzi cimbitse, tubabwira ukuntu muri Uvira bimeze, tubabwira ukuntu abaturage ba Uvira batangiye gutaka batakira leta, ariko leta ikabita itari kubumva. Impamvu leta itabumva ni iyihe? Ntabwo tuzi ukuntu umuturage yataka atakira leta akavuga ngo turifuza ko wakuraho abasirikare b'igihugu, abaturage bakanga abasirikare b'igihugu. Sinzi icyo kintu nima murimo kucyumva. Abaturage barimo baranga abasirikare b'igihugu, bakavuga ngo turashaka abasirikare batabogamiye ku mitwe runaka, badafite aho babogamiye. Mwumve mwe mudukurikiye ku nkuru mamu, mwumve iki kintu. Abaturage barimo barigaragambya bafatanyije na societe civile, bavuga bati ntabwo dushaka abasirikare b'igihugu, ntabwo dushaka abasirikare b'igihugu. Niyo mpamvu mubona Uvira n'uyu munsi wa gatatu iraba ari muri ville morte, nta kintu kirimo gikorwa hariya muri Uvira. Gusa twebwe amakuru nakagaruka, tugiye kubategurira andi makuru mukanya, turongera tugaruke tubabwire uko bizaba bimeze hariya ku murongo w'urugamba. Reka tugusabe ukane subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo uzajya ubasha kubona amakuru twaguteguriye.